你的蓝色本或者是那个暗红色的诗歌本，我们先拿出来，我们先来练习一下我们所要唱的歌。我们一起来在神的面前敞开我们的心，一起来敬拜，一起来赞美我们在天上的阿爸父神，因为他兼顾我们1年的时间。今天就是我们106年的最后一天，明天就是新的1年，所以我们在神的面前，我们用喜乐的心来赞美我们在天上的父。Idini kita ikahayaw nuwama lipa tarak kala kita tu naifarutu ay numisu sebamag idini jiwamaan. Now hani matafusyo tu numita ko katangan mehsaan mamila ko itu kita mi lipa tu fa'luhay mehsaan. Nanay idini kita miripa kita tu fa'luhay mehsaan. Idini kita amifuhat tu farutu amipahmag tu tapang. Now hari maulahay kutapang tumi hari pangmagay itini cingnanan. Haleluya. Amen. Forgive
罪人的时候，神是期待着我们回到他的身边，让我们确实的得着神的爱，让我们在神的面前向他祈求的时候，神必敞开他的门，使我们进入在他喜乐的里面。哈利路亚！辽宁爱丁里以387这一首诗歌本的最后一首歌。我们唱第1节就好了。我们在神的面前，我们真的是要全心全意的投入在神的爱里面，因为神是多么的爱我们，因为他每一天每一时刻都滴下他的旨油在我们的生命里面。若不是神的旨油在润滑我们的生命，我们却不知道回到神的面前。我们一起来唱年岁的冠冕。年岁的冠冕，72首。前面的72，后面的72。我们的年岁冠冕。
去赞美你，因为在蒙福。Swasa ko kawas ini sesyo. Kawasaw nanay kaatayan ho kami mi palamat. Nanay o silait isuko sa bilibot itamianan. Ta makana ko pulong no kakal to napalutsuan iso. Ta mapana atsa ko kasakit-akit to siniata iso mapaulit. Amen。愿神怜悯我们，赐福于我们，用眼光来照我们，好叫世界得知您的道路，万国得知您的救恩。阿门。那么，对于kita itu sama-sama karena dia唱赞美主的诗歌，在359首，Dominon kita 359。主导文多伦诺大棒，我们要你台湾，我们把我们国民放在罗马人手，把该领国民国难手打给，把全国那把做安手你来我，我要你台湾，sebelum kami Tuhan ini ayah sekalian. Pulang ko alam yang maghiraw ipipulungan ko pararaway itagyanan. Iliran kami ko sa kasahaw at sawit niya. Pagkulan kami mapariyas na itakihan. Mawa kami iniwanay, mutsitsay, tsutsay, iso ang ikabot. Amen. Amalo, chinchosya. 你在教育kita，稍息，鼓励我们一起教读起英文。听你这个，在第6篇，在我们的诗歌本的后面，起英文的第6篇。那么发在都我定爱个，都稍息那么个，讲那个个安那个bukan cecai. Pasal satu kawas, kamu binawalan ako, pitengil itu soal ako. Israel, ila ako, sa soalan ako itiswanan. Kawas kako, kawas iso. Amen. Mamihala ka po tuukan akulong pakulungan iso. Sa piala ka po to sili pasilian iso. Pupulong
ayam atau mi resapai i para-paraan ataupun makmin i unumaku makmin. Kumaan kaku ami maan tu titi nu kurung atau lemes nu sidi. Anu mapatas kisoi lungusan kaku ta pauripan aku kiso pahamakan kiso i takwanan saan. kita 都在巴赫卡拉蒂，我们在唱赞美主的诗歌，这368首，多米人吉他368首，请起立。Yang ikakarayan araya kanyang Muhammad pitama numiso malaku itu kanyang itu natsaya amehcaan anuman tu kumalaya panunyang anuman tu ku marito mainunyang omao cari pisawat pisoni pacapai kami omao demu kan syahawa omao anini usaiku laya alumiat usaiku laya pilihayan itu na mecaan omao Sese tupikuli timiso. Dapat tanguot ko falutso nonyang, tanguot ko tumutirong na nonyang ikawila. Satu mi pafrian miso, satu mi palubutan miso. 谢谢主好吗？主，我们谢谢你在过去的1年，你保守了我们。也许这个过去的1年，我们是有顺境，也许我们是有逆境，也许我们有喜乐。也许我们有劳苦，但是主你一路的陪伴着我们，在这一路来，我们只有满心的感谢主，感谢你的带领，感谢你的保守，感谢你的恩典。主，我们谢谢你，在过去的1年，我们只有在这里向主说谢谢主。我们即将要踏入新的1年，我们每天都会过着每一天，我们每个月也在过着新的1个月。我们受神的话语用来读经，在圣经的马可福音第9章23到29节，一点点马路过啊，
Saka siwa Jepang tusa puluh idaku turu tusir angasa tusa puluh idaku siwa tusir kan maka poin 第9章23到29节。上到阿妹上的广熟悉国语的经文的部分，请大家能够自己来参阅我们的国语圣经。Ini tusa pulo iraku pulo tusir pasal sa cies icangaan matang kisu manusaan kisu manamitier tu kawas ko tamtawi mafiro ko masama anay at ama aning na Sire sa kuya mama semua mitier kako patamaan ko nika Tahan no piti ako haninga. Maaraw ni Yes ko ni lawot no pinawala ni chingaan ami. Likot saka ketulan nila kuya pala po ay semua. Palimutan ako kiso umi apa ay mi tuangay para puay kasana tunini wawa akato piliao michungo di cingaan andinga itiai cire sakuya para puay pafitskut andinga kuya wawa ta masanak samantia satu mapatayay kuya wawa saka mapatayay itu cinga saan ko alumana atam tao asmual ikaw nila tatoy ani Yes ko kamay nila paluwa tingaan i luar sa kuya wawa at tumilan yung mitungod si Yes ilumai luktok ni sawawaan si Yes niritsay nangiru sa ay pagkafa kami pasata kuya palafu ay saw nangla patsao sa Yes icangaan asmual umatini ay at maki ato pisaliway sa ay pakaini ani pitulon sa maanan ni sa ay ka pakafa pasata aninga amen amen todo Yaku Bipalatiwai 有献诗，我们请青少年来献诗。把那个麦克风试音一下哈，这样你才听到你们的歌声。来吧。
在是蒙福的一群哈，因为在这2017年的最后一天，我们可以聚集在这里，一起敬拜主，一起回顾我们过去2016、2017啊已经走过的日子，为这样的恩典献上感谢。谢谢王牧师，对不起，我们请我们的陈英花姊妹来翻译。今天的题目是信心。我们每一天过的生活都是需要用信心哈。我有一个盼望，就是在这新的一年，就是常常祷告主。说信心的话，像今天我们看的这一段经文，在经文里面提到一个孩子，他从小的时候就有癫痫那样的毛病。会抽风抽搐那样，然后他就倒在地上，就翻来翻去，那口中就流沫、流口水。他的父亲听见主耶稣，他可以赶鬼医病。他这里说我信，但我信不主，求主帮助我。在古卷里面是提到说，这个父亲啊，他历史流泪的喊着，就是流泪的喊着求耶稣。他就来找耶稣。刚好他也遇到了耶稣的门徒。可是那些门徒没有办法。就只好找耶稣。那耶稣就对他说：你若信，在信的人凡事都能。所以这个爸爸就立刻呼喊。他说我信，但我信不主，求主帮助。他的意思是说，主耶稣啊，我非常的愿意相信。但是我觉得我的信心好像不够既然他发出祷告，求主帮助，所以主耶稣就帮助他了。主耶稣也斥责污鬼，污鬼就出去了，那孩子就好了。然后那些门徒就问他的老师，问主耶稣说，他说为什么我们没有办法医治那小孩？主耶稣就对他的门徒说，非用祷告，如果没有用祷告，这一类的鬼总不能出来。所以你需要借着祷告，好叫你有一个真实的信心。所以在这里写说，靠着那加给我力量的，凡事都能做。在信的人，相信的人，在相信的人，凡事都能。为什么？在信的人凡事都能。
no ilo pakai ni ai pakai lin atam pakai seperti ni atam tahu因为他们借着祷告， no hani pakai ni nang lai 他们借着信心的祷告， pakai ni la isingku ni la bitulun 他们可以得着从天上来的能力， saka marayam nang nantinya ai kekayaan 靠着那加给他们力量的神， pakai ni tim itu ya pafri ai ke zer kawas 做一切神量给他们的事情。 ami tu tu lipat tu turusan kawas asma itina 他们凡事都能做。 pakai ni ening lah tu masa mama anak i mga ai ami semua sana 我们要常常的祷告仰望主， saka manalis kita ami tier ciesan bitulun 而且要说信心的话。 at sa pasoran nimita kuya chisingko ai aswal nimita 2018年，好不好？我们一起学习， tanu farohay bitsaan i 我们要说信心的话。 mi nanam kita tu chisingko ai aswal nimita 比如说，在我的里面有神儿子的生命， Matia tu itinira rumah ko ira ai ko wawa kawas ama urip i palucak rumah ko. 在我的身上有复活的大能。 Itini tirang rumah ko ira ko ma uripai a hitzer. 我是神的选民， Wa mi wa finahuran wa kawas ka ko. 我是圣洁蒙爱的人。 Ufan sarai am ci ulahai ka ko. 主若显现， Ano pa habinam kawas 我们必要像他。 Umamaratsar kita cinanan. 已经过世的这个刘霞这作家作家刘霞， Biar ketsai ci liu sya nanai mapataya tu cina mapana ami diri cina tu ada ai diri. 他身上的关节 Itini tirang mina itini ukak mina i. 每年过了一年呢，他的全身的关节就会损坏 Tumit takui tu tsacan tsani mangar ku tatih no ukak no tirang mina. 它是一个很痛苦的一件事， Wahatinya asasa ning rai temak nai ami cikin ku asasa. 而且是非常折磨人的疾病。 Wahatinya asasa i tasa umi ni durai yai cinanan. 可是有一天呢， Kau dia saya umi ah. 他就无意中发现他自己的右手这个中指 Fahasa ama hapinang mira ku tse taru shot kamai no mira. 这个关节是完全是好的。 Makapahai ku na saya ataru shot ning na saya ka sama. 他心中就非常的快乐， Hapinang mira ku saya ka sama ku taru shot mau santu saya taru shot ning rai ma tumas ku lipahak ning. 他就赶快检查他其他的部位， Kinsa nila ku tira-tira nila amin. 他就找到有一个小小的部位是小的关节是好的， Tira makran mira itirang mira ku saya apokat nila i makapahai saya ka kasasa. 因为他也没有办法行走，所以他常年坐在轮椅上。 No hani saya ka nga ai cina rumah ka tu mi sa anu maru ai cina itini i lunyi. 他身上有小小的小关节是正常的，是完好的，他献上感谢。 Maalaw ning na ku saya kamay tarusot ning na yung makapahai i patay pagani palutok ning na pahmut tu kawas at 他 kansya. 就数算这些好的关节来感谢神。 O sini na ku nga ayay ning na ukak ku makapahai ukak ning na ami kansya tu kawas. 后来他当然就开始教导那些残障的朋友说， Saka pagani tirang ning na pasipan na tu mahnay tu tirang ning na wisam-wisam ning 他 na. 说我们就是这样数算主的恩典。 Mahnay kita mes o si ay kita tu mikuni no kawas. 有时候我们觉得脚不方便， Unsa kita ay ka masama po uot no mitay. 可是你的手是灵巧的呀， Kau dira u kamay su makahay ko 就 kamay 要 su. 为你的手感谢神。 Pagka ni kang ay no kamay su makabikan siya to 有 kawas. 人眼睛看不见， Lumay mapuhaw ko mata. 但是他的耳朵是灵敏的， Kau dira u talingan no miray pagkatangir. 还可以听见鸟叫声。 Pagkatangir to nihan no ayam. 我们就要为耳朵来感谢神。 Pagka ni pagkatangir talingan no mitay amikan siya. 虽然我们的社会虽然不公义， Unya siya kay no mita ay hay ko say ka mutser asma. 但是你的爸爸妈妈呵护你、爱护你， Kau dira uama wina misui matumas urah ni ra itini 还 kisanay. 是有一些热心的朋友来关心我们。 Ira ko pina-pina o lang ni mi urah itini kitanan. 你可以为这些来感谢主啊。 Pagka nito hati niya
bila mai kita nani mikan siya 我 kawas. 们数算我们拥有的， O si en mita ko mikairan no tirang nagkairaan no tirang mita mikumi mikan siya 我们 kawas. 会发现，越数算主的恩典，越觉得这恩典何等的丰富。 Mahapilan mita ya mi sa usi kita to mikumi no kawas tirang mita mahapilan mita otaka ko Oleh no kalufah no kawas itin. 我们越数算主的恩典，我们的心就越快乐。 Ya misa usi kita to mikumi no kawas itirang mita mangaruf kuli pahak mita. 所以我们要常常祷告、仰望主， Saka maralik kita ami turun ami tashet to kawas. 用信心的话， Pakai ni mita isingko mita 使主的信心会带领我们往前走。 Ini isingko mita mikrisay kita na natarayaw. 第二个呢，借着信心可以得着喜乐。 Saka to sa pakai ni itsen isingko mita maraya mita ko pahak. 还有呢，灵魂的救恩。 Pakai ni hatimu mita mapaulit kita. 彼得说：“哈，他说你们虽然没有见过他，指的是主自己哈， Suara sa si Pedro, saya ka alaw mita wama kakalayang suara mira to niya. 却是爱他。 Kau dira, sa ka alaw mita ulahan mita cina. 如今虽不得看见， Anini saya ka alaw mita. 却因信他，就说不出来满有荣光的大喜乐。 Pakai ni ipitik alu mita patama ko ikler mita maharap ko lipahat. 并且得着你们的信心的果效。 Ata marayap mita pakai niya isingko mita makaraway mita haji. 就是灵魂的救恩。 Uninian uni suara nila tuyo asinguan mita to sa paulip. 他说我们得着了信心的果效，就是什么？就是我们灵魂的救恩。 Maya marayap mita ko pakai niya isingko mita marayapan mita haji. Pakai ni ay tu suara tuyo asinguan kunin. 我们呢，要常常和那些有信心的人在一起。 Kita nanay maranis kita pakai ami isawilan tu ya singko ay kimra singko awilan. 如果我们的四周围的人都是一些很消极、很爱埋怨的， Ano itini ka tihi ni miso ano cibilan miso maalaw miso makatilay sa tu uya tatihay ko halatan uya mi magkasemay ko halatan 没有信心的思想或自爱自怜的， awa ay ko singko halatan awa ay ko singko aswal sa tu misrang yung 你也会跟他们一样哦， Misal kiso ano cibilan sa hadi maham kiso 被他们影响。 ama surut mahadinya awilan palusot. 有时候我们的精力也会一点一滴的耗掉。 Ano cibilan kiso hadi niya mapulhay misarang yung nandinya ay kita nan mga aya palusot na mita sisingko ay samiming sa amaruan. 所以呢，我们要应用我们的意志来抵挡这个失意的感觉。 Sa kapag ni mita itsuno halatang mita ami tenak hati ni ay 然后起来赞美主，哈利路亚，赞美主， lumuar kita pahmok tu kawas mita. 抵挡那些不愉快的情绪， Tenakan mita kuya tatihay halatang mita. 甚至还要制止他， Mi tenak ami keter tu hati ni ay tatihay halatang. 还要远离他们。 Liasan mita ko hati ni ay. 那个进来的思想指的就是这个。 Yung hati ni ay mi tumulay itini halatang mita uninian kunya suar kunya. 或许今天早上你也是带着你一点的愤怒，带着你的埋怨进到这个教会。 Halatag kami tumul kiso ikyo kay tani papatsang ni hawi kilay kiso halatag tu keter, ni hawi kilay kiso halatag tu tatihay halatag. 我们需要用我们的意志来抵挡他们。 Pakai ni mita itsuno halatag mita mi tenak 可以 hati. 说，主耶稣已经得胜了， Pakai ni ta iyesau marui kay tu miso. 在基督里， Itini si Kristoan. 我也与主一同得胜。 Maratsay ka ko si Yes Kristoan apakarui. 我不要被这些乌烟瘴气所掌控， Manakay ka ko ami ritsat mi kuksu hati niya ay tu tatihay itini takonan. 我要被耶稣的荣耀所掌控。
Pagani na ko itini nanay ma altirno yes kagwa itini direng mako 有时候我们真的很疲倦了， ratak maruray ko direng mita. 我们可能说：“哎呦，我真的好累哦，我好累哦。 Ratak ta kururay mako ruray saan ka ko. ”不说还好， Anta paswal kita hati na ilahay. 一说呢，我们整个人就趴下来了， Ya paswal kita ko hati na suli na hatu kahin pasa na kita itini. 好像我们全身都瘫痪了， Hatu sa tatihsan na ko direng mita. 因为我们的口里面一直讲：“我好累哦，我好累哦。” Now hani itini mo gusto niya sa to sa mo hati na ay at kururay na mako at kururay na mako. 哎呦，我们这个身体就会听我们所说的，它就屈服了。 Unya direng mita ay mitira ito swal 他 mita. 就说：“我同意，我同意，我同意。 Sulinay, maruray ay kiso, sulinay, maruray ay kiso. Saan ay kung ” natira? 他就会跟上来。 Saka mituor ko hati na ay aswa. Direng mita. 有一次在教会里面聚会， Say ano may ari tini pi kasaupuan ikyo kay. 在聚会当中就讲了很简单的话， Itini kasaupuan ni pasol ka to muka mo to kay aswa. 就是提醒弟兄姐妹， Saka itini ka ko paswal to salita ka. 如果我们当中有人一直在想， Ano say itini sa rumah na mita ilay kung hahatang sanay. 哦，我好累哦，刚下班很累，很累。 To halatang sanay ni siya paano ka isumi tak kururay naman ko. Kururay sanay ka to. 就说，请你不要这样想， Agka hati ka may halatang. 要对自己说，主的同在在我的身上。 Ame paswar kita to ilay ko pi krih kawas itakwanan itini ay itini takwanan itireng naman ko. 是何等的浩大， Mahati ni otako ni kakaha. Mahati ni 在信的人身上是何等的浩大。 Itini dia pakasolina at ang tawi ukakahatay ko hati ni 主耶稣的同在在我的身上大有全能。 Upikapot ni Yesus Kristoan itini direng naman ko utak sa manay itse. 刚好在聚会当中有一个姐妹， Saka itini ka sa upuan niya kasi salita ka kapahiyan. 下班来聚会呢，她觉得头很痛，几乎好像快裂的感觉，破裂的感觉。 Tanya mi sa upo ching na asa bunga kaya hatu yung mama buwak to bunga. 她听到这样说， Matingin ni mira ko paswalo ko siya hati na. 她说我的头好痛哦。 Asa ko kung wahin mago. 主耶稣啊，在我的身上大有能力。 Mama aw, itray kiso itini direng naman ko. 主耶稣的荣耀在我的身上是何等浩大！ O itini Yesus Kristo itini direng naman ko at ako ni kataakay 哎， kakahat. 我的头不痛了。 So ito asasa ko bunga. 她在信心里面一直宣告， Itini pagkatit pagkaini pagkasuprin mira pagkakartin. 忽然她的头痛立刻不见了。 Tangsol sa mga ay ko asasa mo 如 bunga. 果我们里面有信心的思想， Ano itini na rumah namita nila ko singko namita ahalatan namita ay. 而且凭信心宣告， Pagkani itini singko namita kapatakan. 我们整个情绪 Pulong no halatan namita. 还有我们的感觉都会跟上去的。 Ato halatan namita itini ami tuol ko hatini ay chimalay farutso. 我们整个人会焕然一新。 Pulong no tirang namita ay hatira sa nito sa roh sa nito kita. 曾经有一次， At sa kan iragot sa 有一位姐妹来找牧师， iragot sa asali ka sa papahiyan kirim to boxing. 她就一直哭哦。 Angit sanjing na 她说 swansa. 我不要信耶稣了， Nakay to ka pa mi yes mi tuor yes 我 kirita. 不要爱我的先生了。 Mapilit ko to kain na naman ko. 哇，她就一直讲，一直讲， Sa suwa sa china to hatira ay. 每讲一句呢，就讲负面的宣告。 Kan saya aswal mi patahakkan to ya tatihay mi hantay aswal itini. 她的里面就一直下沉， Itini ko so irahay to trak sanay do. 她越听自己消极的话， Tangir hanu mira ko mira to aswal to tatihay aswal i. 她越说就越信。 Hati niya at tihay aswal mira imuyos i. Paswal sila to hati niya ay baka matungal ko suarin mira to hati niya ay. 后来听她诉苦一段时间之后呢， Mitingin ka ko to hati niya no mira aswal i.
就告诉他不要再继续这样想， soal hanaku akato ka hatiraku soal na miso. 也不要这样说，也不要这样说。 Akato hatiraku soal na miso. 劝他对主耶稣说 Soal hanaku soal na yes.：“ 主耶稣啊， Yes 我爱我的丈夫， Ora hakapo to paanay namako. 我要相信你。 Pakas palinan ako Kristo. 主耶稣， Yes 我热爱我的生命和生活。 Ora hakapo to ulit namako at ulit to tirang namako. 哎呀，牧师不可能的啦， Abok siyaw tuwa ko nga ay. 我开不了口。” Hatak yung sumako hati ni aswa. 又继续告诉他，也许你刚开始这样讲， Latag 会觉得好像欺骗自己。 Latag sa tapang iso hatira ko soal hatu misa kaniwa kisu palu tsok miso halatan. 但是其实你可以运用主耶稣给你的信心， Kawina pakai ni miso ci Yes Kristo an singko miso ci Yes Kristo ani. 如果你愿意这样子信靠主， Ano hatira ko pipakasok rin miso to kawas. 用信心祷告， Pakai ni miso isingko miso amidulon. 你用信心相信， Pakai ni miso isingko miso pakasok rin. 你用信心宣告， Pakai ni isingko miso pataka. 你会发现， Hapinang miso. 你信靠主的程度比你自己更大。 Mahapinang miso itya kupitit ano miso ci Yes Kristo an ikaka no hati niya ay kupitit ano miso ci Yes Kristo an to miso 而 akala. 且你对丈夫的爱 Pakai ni iulah miso to faina 也比 ni. 你自以为的更多。 Ikaka to miso akala ten. 所以呢，我们就要凭信心来期待， Saka pakai ni miso itini singko miso amitala. 主就要成就大事在你的家中。 Saka paparah ci ano Yes Kristo tahamanay asmak itini sahong miso. 花了好长的，超过了1个小时的时间， Takat saya atatukian arataku kasaswal. 才说服他， Ta mi iratuku miming apal suman falutak minga. 他就愿意开始学习用信心的思想， Mihayi tu jingna apakah ni isingku aharatan 说信心的话。 apa suatu sisingku ay aswal. 3年以后呢， Ekonomi 他们越来越彼此相爱， ekonomi ni mga ay to masa si ulah to painay ni. 信心生活不是立刻就学会， Wahati niya pakai niya ay isingku akurip tumitay sa katang sur sa amapanak kita. 信心的功课是一直要继续不断的学习，不断的学习。 Wahati niya ay sisingku ay urip tumitay mararit kita turumi aminanam. 她不但跟她的丈夫和好，像刚谈恋爱一样那么好， Saka unya cingkai mga ay to painay ning na amateu kapah to kai. 2个人爱主的心也都更增长。 Saka akatusa singko ni mira akatusa mananamul kimur amatsaka to singko nama. 他们对生命更有热忱， Saka pakai ni kini urip numira farut to ko falutsot nang na. 有时候难免我们会一时软弱， So dinay ratag ilay ko ni katasan sa namita. 会在那里抱怨， Itira kita ami sarang yung 会消极， ami tepat falutsot. 会想一些负面的想法。 Maharatan tu ya may antayay patihay aharatan. 但是我们可以一想到， Kaulira ya may haratan kita. 不，我要改变这个态度。 Tuwa, parits na ko bilangan mo ako. 主耶稣并不喜欢我这样。 Sa ikaw lah si Yes Kristo ang ini ko haratan mo ako. 我们开始讲信心的话， Bisa tapat kita pastor to sisingko ay aswal来制止自己的抱怨。 mitena to kita nan to ya misarang yung ay 我们 akalungan. 要说一些积极的话， Pastor to ya na ayay tara ayaway sual. 来制止消沉的态度。 Ami tenah kita to ya patihay aharatan mo kita. 那我们就踏上这个得胜的路上 Ano 了。 hadiran kita mamit mira mi lipa kita to ya pakarwi saya laharan. 所以信心是需要天天的操练。 Hati niya asingko hananay loro mi ami rari siwan mi na hati niya ay. 由于我们里面的心里说的， Nanti niya ipalutsok mi na sual. 我们整个人会脱胎换骨，
Ano hati ni ku singku numitai, mama paris ku urip tireng numita. 留意我们里面有隐秘的心思。 Hala tengen numita, mitine ira rumah numita, ira sama anai, hemerdan pang numita. 我们真的要拒绝这个消极、黑暗、负面的心思。 Mitanaan numita ko hati ni ai mi tati hai palucok, tati hai sual, tati hai haratan numita. 曾经在一个监狱里面呢， Ini tapalitan, 有一个囚犯， kira kecai mapalitan. 他遇到了一生中最黑暗的时期。 Mari tumah numira, urip tumira, mari tumah numira kuya, tahan ai urip tumira. 他被关在监牢里， Mapalit cina. 非常的寂寞， Tang ma tu cina. 而且非常的绝望。 Awai tu patusukan na palucok niya. 而且他被关在单人的那个囚室里， Ma palit cina tu saya kaitiraan. 大家都认为这个人根本无药可救了，无可救药了。 Nenengan tam lau cina awai tu ku sama manan tu niya tam lau. 而且他要做3次的终身监狱了。 Kan turu ku pi simpang ai turu kisut rekar tu 最多妈妈杀杀， 所以他的爸爸早就给他气死了， tu kau mak nana cina nana. 他妈妈也不再承认他是我的儿子。 Jadi tu kapi hai ku winak ning na cina nana tu suatu kau awak mak sana 他从监狱里面3番4次的写信给他妈妈，写信给他爸爸， Itu ni dapat ni tani kami na cina mitiri tu kami tua mak itu nak ni. 求他的妈妈在圣诞节的时候寄一张卡片给他。 Dan itu ni Christmas dia rumah hari pavilion winak ning na cina tu saya kado. 他妈妈他肯，他妈妈不肯， Saya kakak hai ku winak. 所以他就觉得全世界已经没有一个人愿意理他、接纳他。 Saka wahala teng dunia mawa i. Au tini puru jense kai awai tu kumi hai ye itu takwanan sana kalau 干 tak. 脆死掉算了。 Kenapa tai tu kau kuma 他 ai? 想结束自己的生命， Patera pahanto ko pali puma ko. 就在这个最低沉的时刻里， Ini ka awak ai tu patu suka nira tuki. 一个监狱官来探望他， Kira ko sai tapang. 他就来到这个他的囚室就是他住的地方，跟他握手。 Unya tapalitan ni tai ni Cina itu ni tapalitan ambil hisuk Cina nan ambil. 然后呢，就坐下来和他谈话。 Mau Cina saja waning na. 监狱官就问他说 Soal hanunya Cina Cina.：“ 难道你喜欢一直待在这里吗？ Mau lahir ke soal hati ni sakali pisu hati ni sao? 你为什么不想办法离开监狱呢？” Nau iru cai kapi halatang isu tu sapi dia sao no isu tu na tapalitan sao? 这个囚犯说 Soal sakunya mapalitan.：“ 我干嘛要离开这里？ Imaan ka ko media iti ni sao? 反正外面也没有亲人， Iti ni paputar away tu ko ngasang-ngasang rumah ko. 里面也没有人来关心我了。 Iti ni rumah tapalitan away tu kumi warhay tapanan. 我离开不离开，其实都是一样的。” Iti ni ka ko media sa ko matsar to. 这个监狱官就看着他， Nadang hanunya Cina Cina. 他就把手搭在他的肩膀上， Dapat hanira kapalaan ni. 他就很诚恳地对他说 Soal hanina.：“ 他说我关心你， Mau lahir ka mi putay ka ko kisanan. 我关心你，耶稣更关心你。 Mi putay ka kisanan. Pangarap yes mi put kisanan. ”监狱官就开始讲耶稣的爱给他听。 Itya pasolan tununya Cina pakai niya yes Kristoan. 从那一天开始， Dan dia rumah 这个监狱官一有机会 dan dia rumah tununya Cina ni irapu jikang nina. 就来找他， Dan dia mi risuk 把耶 Cina. 稣在十字架上怎么样为他舍身的那件事情，耶稣的大爱都告诉他。 Pasolan nila tu ulah ni yes Kristo pasolan nila tu nanti ni cuci kami pur tu rarau yes Kristo. 也把主耶稣复活的荣耀 Pasolan nila ma nanti ni patay maurip yes Kristo amiliaw percidi yes Kristo. 复活的大能也告诉他， Wati niya serno nanti ni patay maurip.
这个囚犯就用信心接受耶稣全备的救恩。 Saka uni mapalita i mirayap cikra pakai ni ningna i singko ningna mirayap tu paulip ni. 他每一天听见福音的真理，就一直相信，也很喜乐。 Tiap me ala mi tingil hati ni timal itini timur tu kalau cak ningna. 因为他接受了耶稣基督，成为他个人的救主。 Mari pahat cina mirayap tu Yes Kristo antu mam paulipay Yes Kristo takwanan sana. 一天过一天， Saya rumah tu saya rumah. 他一直接受神的话， Mirayap cina tu suanu kawas. 一天一天又过去了。 Saya rumah amat tapsyo. 他祷告了主耶稣， Mitulun Yes Kristo. 说主耶稣啊，一天过一天， Yesao, saya rumah tapsyo saya rumah. 谢谢你改变了我。 Kaya anak isu farisan misul farut sa lumako. 后来他真的出狱了， Ikon ni sublinay masasak cina. 他得到假释了。 Ila tu kopi kasatak no mira. 从此的以后的26年呢， Ikon no tu sa puro enam bitsani. 他还是仍然进入监狱。 Tunyan tu sa puro enam bitsani. Pati ora tera cina itini tapalitan. 可是他不是因为犯罪去服刑， Jika mapalit cina. 而是去监狱里帮助其他的人。 Mi pasapay cina mi ulah tu mapalitai ini lah. 他成为一个很多人都认识的人。 Nanti panak tu cima ma tamrau tu nangan ni lah. 他在做监狱的事工。 Itini tapalitan matayar tu kaya no kawas. 新的一年 Saya bicara 就是明天， tapacan. 我们可以借着信心来得着灵魂的救恩。 Sa kapag niya lumita itini singko lumita marayap lumita kumi atau paulip no kawas. 用信心接受主的话， Pagka niya lumita singko lumita mirayap kita tu suan kawas. 用信心接受圣灵的工作， Pagka niya lumita singko lumita mirayap tu tagal no panzara aking mo. 借着信心领受神的同在， Pagka niya itini singko lumita mirayap tu pikapot no kawas. 借着信心可以领受圣灵来充满我们。 Pagka niya singko lumita mirayap tu tumas tu panzara aking mo itini. 圣灵充满的意思就是遇见这位耶稣基督。 Matumasay no panzara aking mo sana ini umatatama ay tu Yes Kristoan. 第三个呢，一次只管一天， Sa katuloy, 一次只管一天。 say arume akupi kwan say arume 有一个故事说假说假语，假说 Ira saya kongko, 对那个语说， ira saya ja ananay. 哎 Soal 呀， sa kunya ja dunya i, 哎呀，我好饿哦， soal sa kunya ja dunya i ananay. Sayo sa nagako. 我饿的可以吞一头大象。 Sayo sa nagako mga ay ko mi kumaan mi no tu say zu像。那个语就说，你怎么可能一口气就把大象给吃完？ Sa kunya say tamsaw i ananay. Mga ay gusto ami no tu say zu sao. 那个甲就说，那当然是一口一口的吞啊。 Punya ja pacaku jinanan. Saya akan saya bi kumaan. 所以我们的信心是要得着灵魂全备的救恩。 Saka pakai ni singkun minta pakai ni ai makin mulai sa paulip. 也是这样子，用信心一点一滴的追求。 Mahal pakai ni singkun minta ulang mi semua ini nanan. 一口一口的接受， Saya anut ami anut kita. 天天的追求， Marahil kita ami layak. 一直直到主再来。 Tahira kapi kata ini ani Yes Kristo. 所以一次只管一天。 Saka kan saya kopi kwan saya arumnya at. 我今天就是好好的追求主， Tunya saya arumnya at kaku ini kaku ami pocir Yes Kristo. 我今天就是用信心与主连接。 Saya arumnya at pakai ini singkun rumah ko ama kakapit Yes Kristo. 就是住在主里面， Ini maru ini rumah ni Yes. 无论是醒着
anu rumor tu kaku 睡者都要与主同行。 anu mafutek tu kaku mi kaya kaku Yesus Kristus 我今天从早上一直到晚上，我就是倚靠主，遵行神的命令。 ani ni arumnya nupapacam tayo sa kanya mi kaya kaku Yesus mi susu kaku tu limobot ni Yesus 我只管今天 在arumnya tu pikwan magu tu na在arumnya 一次只管一次， kan在 对，一次只管一天。 在 kan 在 ami kwan kaku nya 在 arumnya 曾经有一个人，他的店铺全部都烧起来了，大火烧草，焚烧起来了。 saya tamsau matuluh ko pulong no lakoming 他就忘记，哎呀，没有续约活险，活险没有续约， ayang saya kape hoking ka ko tuno matuluh hai hoking sa 所以他就得不到那个保险 saya kada 赔偿哈。 saya kada ya mimina ko sa patufot hoking no matuluh hai 所以 hoking 那一天火烧以后呢， kuno niya matuluh it 一个朋友就跟他说 solahan sa awi sana 哎呀，你面对这个意外太庞大了哈，损失庞大。 watanga ko ni ka asyahan ni mana umay no zaisan mi sohan 他说你有什么打算呢？ na ilay ko sa mana halatan mi sohaw 这个弟兄就说我现在什么？我现在没有什么问题。 soal sa ko niya sa dikaka away ko pa sa mama na mag-aabot tayo hati ni 因为今天早上 Kanya papatsam it 我已经吃过早餐， kumana ito ko to sa karanan 现在还没有吃午餐的时间， ani ni ito yung tanga sa ato ni karahokan akaan 所以我午餐还没吃。 say to ni karahokan akaan ito yung kumaan ka ko 所以这个人对他上一顿的早餐存着感恩的心。 sa kanya tamlaw kada ni kain siya jingla to ni sak to ni maraya pa ni mira sa karanan ni 所以下一顿午餐呢， ano sa karahok kira hok it 他不忧虑。 say ka raw jingla 所以主耶稣说不要为明天忧虑。 saka soal sa GS akaraw ka mo to sa jira 很多人，我包括我自己， ano man ko tamlaw ano ka 心情沉重， karteng ko haratan 都是因为想到明天， sa to sa na ni haratan nga ito sa jira 哎呀，以后怎么办？ ay sa manto ano jira sao 一辈子怎么办？ tulad urip rumah ko iko na urip rumah samahan sa kapo sao 主耶稣说 soal sa GS 不要为明天忧虑。 akaraw ka mo sa jira 天下的飞鸟它们不种， nanang miso ko mafrah 也不收， saya kapi parumansang na 神尚且养活它们。 pakuripan mo kawas na 地上神所爱的儿女， itini tinya kaurahan ng kawas wawai 神更会顾念我们明天的需要。 mangarap ko pisipot mo kawas may halatan to sa jira miso 所以 saka 我们只要管今天， saka wanhan mitak na say arumi 每一天就是活在主里面， ano ba patsan itinya ikilala rumah am orit to kawas 跟主有很好的连接， itini kita kalinik ng kawas ira kakapit kumita to 住 kawas 在主里面， itini kalinik putapang kita 顺服主， ami lukro kita 一天过一天， sa rumi tapos 我们的信心就越发的增长。 Hapila kita using ko numita kimara kita atara hayaw. 神的荣耀在我们的身上也会增新。 Urti kawas itinya itirang numita. 明天是新的一年，2018年， Ano ba patsan faruhay amit saan? 好不好？让我们只管今天，好好的爱耶稣。 Mahay kita how anini arumi wanhan ta kunya sai arumi urahan numita siye. 住在主里面， Itini kita ira rumah kawas. 我们一起闭眼睛。 May kapit ka tumata. 主耶稣，谢谢你，你用各样的方式帮助我们，更爱耶稣，更依靠你。求你继续的带领我们往前，甚至2018年，没有人走过。主耶稣，此路你熟，我们就是依靠主，
你会牵着我们的手继续往前。求你眷顾我们。我们相信主，你赐给了我们属天的信心，我们的信心越来越加增。我们谢谢主，今天再来帮助我们。谢谢耶稣，你的恩典那么浩大。愿神能够保守我们，只管今天让我们顺服在神的恩典之下。你若能信，在信的人凡事都能。在新的一年，让我们活在信心之下，说有信心的话语。谢谢主，愿神能够祝福聆听以及遵行他的话语的人。阿们。我们就在给他读拉丢第387首，我们再次唱赞美主的诗歌387首，都被人给他请起立。新的见面，安罗海啊，利诺奥，萨罗佐登国达罗佐比索，萨罗佐登国阿里比索，萨罗佐登国阿拉特比索，萨罗佐登国伊泽比索啊，马乌拉国达巴啊，卡瓦西索，乌尼尼国卡里拉安啊，利诺奥，乌萨卡乌萨啊，卡里拉安啊，利诺奥伊。Samadian Monika Ulan to Tilan Monika Ulan Isoto Ia Awatu Kumi Kakai Kumini Usaha Nuhot
Pabulin aku kamu tu berlupai hati mohon. Kasih ulah kamu. Sematian aku ni kamu lah aku ini temuan kunika. Kasih ulah kamu. Aduh kasih ulah kamu ini. Kali ini ku sakapana no tanpa kau kunika. Muni sawaan aku kamu saan cie. Amin. Kamalo. 得到你把爱呀，你要奉献，唱242首。爱我们的天父上帝。